Veze sa glavčinama. Veze sa glavčinama imaju zadatak da omogući da se na osovine vratila prenesu aksijne sile i da kod vratila omogući prenos obrtnog momenta. Veze sa glavčinama mogu se ostvariti na dva načina. Prvi pomoću otpora trenja i drugi pomoću oblikom. U veze koje se ostvaruju pomoću otpora trenja spadaju presovani i vruće naučeni stezni spojevi koji se ostvaruju preklopom dijelova spoja. Onda drugi, pretezni spojevi pomoću cilindričnih ili konusnih površina. Treći, naponske veze pomoću elastičnih elemenata. I četvrti, naponske veze pomoću klinova sa nagibom. U veze sa glavčinama koje se ostvaruju oblikom spadaju prvi, klinovi bez nagiba, drugi, profilisana vratila i glavčina. Za veze sa glavčinama kod kojih se veza ostvaruje trenjem, mora na navežućim površinama dijelova koje se spajaju postoji odgovarajući pritisak. Pritisak se može ostvariti na više načina. U zagradi zavrtnjima, klinovima sa nagibom, elastičnim među dijelovima ili elastičnim deformacijama, stvorna zagrada. Ako na ovakve spojene dijelove dejstvuju odgovarajuće sile, ona će opterećenje na naležećim površinama suprotstavljati međusobnom smicanju jednog dijela prema drugom. Prenošenje uzdužne sile i obrtnog momenta trenja zahtijeva da se na naležećim površinama ostvari što neravnomerniji površinski pritisak. Onda dolazi obrazac A jednako pi puta dodirni prečnik puta L ili korisna dužina dodira. Ako je koeficijent trenja na naležećim površinama m, onda je sila trenja Fm jednako m puta A. A, kao što sam upravo malo pre bio rekao, je pi puta d puta L, ili d je dodirni prečnik, a L korisna dužina dodira. A m je naravno koeficijent trenja. Ova sila trenja Fm kod prenošenja aksijalne sile Fa ili obrtnog momenta T mora biti veća od aksijalne sile. Obimna sila u spoju puta Sm stepen sigurnosti pri lemljenju. Sili trenja Fm dodaju se indeksi A, T ili P ili R, tačnije u zavisnosti od toga da li se radi o uzdušnom otporu trenja Fm, tangencijalnom otporu trenja Fmt ili rezultantnom otporu trenja FMR. Stepeni sigurnosti pri lemljenju treba da iznose stepen sigurnosti jednako od 1,3 do 1,5 i to je za mirno opterećenje. Stepen sigurnosti je veće ili jednako od 1,8, to je za jednosmerno promenljivo opterećenje. Onda dalje, stepen sigurnosti je veće ili jednako od 2,2, to je za naizmenično promenljivo opterećenje. A stepen sigurnosti od 2 do 4, to je za udarno opterećenje. Kod veze sa glavčinama kod kojih se veza ostvaruje oblikom prenošenja sile, ostvaruje se neposredno oblikom naležućih površina, čiji međusobni dodir omogućava da se sile prenesu. Veze oblikom mogu se prema tome primjenjivati ako smjer sila ostaje uvijek isti. Kod promenljivog smjera sila potrebno je da postoje parovi naležućih površina, što je teško ostvariti s obzirom da u tom slučaju ne sme biti zazora u jedan paru naležućih površina. Zazor u bilo kom paru naležućih površina doveo bi kod promjene smjera dejstva sila do olabavljenja veze i pri udaru. Veze sa glavčinama. One mogu biti trenjem, zagradi presovani spojevi pomoću elastičnosti sa nagibom, drugi oblik zatvoren zagradom, drugi oblikom otvoren zagradom, bez nagiba, profilisane osovine i vratila zatvorena zagrada. Presovani spojevi. Stezne veze otpornog trenja kod ovih spojeva ostvaruju se spajanjem dijelova kod kojih postoji preklop. Za čvrsto naleganje može se izabrati svako povoljno naleganje u sistemu zajedničke rupe ili sistemu zajedničke osovine, pri čemu treba